አሜን። እውነት ይላችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ ሲከፈት መላእክቶቹም በሰው ልጅ በዛው ሲወርዱና ሲወጡ ይናርክ እርጋ አርጌ ቦዳ ዋቀዩ ከኩ አጅት ገሌፍ ኤውፍ ያዕቆብዳፍ ገልገለ ከና ካኩና ራን ተኮ ሲፈገለም አሜን። ቁቤላና ራ ተኮ ቁባኬቲ ሲፈገል አሜን። ዋዳ ሃራ ተኮ ፍደዱ በይማና ከና ኬሳ አሜን። ሁምና ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስ ሜነንዱ ሰዳ ወልጋቲ ደበላ ዱባዳካ ናንዱርሳ ሂንዱሎ በያቆ ፉዴራ kan fuudheettu ana manaa lama fuudhee ishee tokko argachuudhaaf jedheetu Raaheliin argachuudhaaf jedhee waggaa 21 mana Laabaa keessatti waggaa 21 garba guddaa ta'ee hojjete gatii guddaa baase. Egaa akkuma biyya saba Israa'elitti aadaa isaaniitti dubartiin hangaftii utuu jirtu quxisuun ni heerumtu. Sababii kanarraan kan ka'e Yaaqoob Raaheliin baay'ee waan jaallatu baay'ees bareedduu waan taateefi Laabaan goyyomsee akkuma inni obboleessa isaa goyyomsee eebba fudhate kana Laabaanis immoo halkan goyyomsee fuulatti tateetu Liyaa fuudheetti kenne. Erga Liyaa kana fudhatee ka'ee booddee Yaaqoob amma Liyaadha manaa barbaadu arga nama gaafa ka'u Liyaan jettee ilaalti. Yaaqoob iddoo kanaas akkas ilaala, Liyaan achi ilaalti. Kun eessaa baatee gaafa laala akka Liyaadha ijji ishii maaloodha maalidha ballaadha dhaaqa ballaadha waan isa ilaaltu fakkaatti garuu achi ilaalti. Tokko ballaa argite hin beektu ta'e hin beekun. Innaa hin jaallanne ture. Fedha isaa malee jaalala isaa malee fuudhe. Waggaa 21 gatii guddaa baase. Yaaqoob hin fuudhee ijoollotan godhatee Liyaa ishee hin jaallanne irra ijoollee 10 ergii godhate booddee haadha manaa ishee baay'ee jaallatu irra ijoollee 2 godhate. Isaanis eenyuuf eewu jedhamu. Hello. Yoosefiif maaloo dubbadhaa jiru. Yoosefiif Biniyaan jedhamu. Haa ta'u iyyuu malee Yoosef mucaa isa dhumaa ture. Yoosef nama mul'ata qabu ture. Yoosef nama kakuu qabu ture. Abbaan Yoosef Yaaqoob kun baay'ee jaallata. Eewun Yoosefiin maaf jaallatu itti haadha manaa gar malee jaallatu irraa durayyuu dhabduu turte galgala booda maal taate argate miti ካጣች በኋላ እኮ ነው ራሔል ዮሴፍና ቢንያምን የወለደች። በጣም ነው የሚወዳቸው ያዕቆብ አረጀ። አሁን ወደ መልእክቴ ልምጣ። እንድታስታውሱ ብዬ ነው ስለ ያዕቆብ ያነሳሁት። ያዕቆብ ሂንዱሎም እጅሳ አኩማ ይስሐቅ ማልቴ ሂንቻመ ማት አይችልም። ዮሴፍ አድጓል። ዮሴፍ በግብጽ ውስጥ ንጉስ ሆኖ ታይቷል። ስለ ዮሴፍ ካነሳው የአንድ ሳምንት ኮንፈረንስ ነው። ስለ ዮሴፍ ይሄ ራሱ በጣም አቆየኝ፣ ከጊዜ ጋር አይሄድም። ዮሴፍ ሁለት ልጆች አለው። ማንና ማን? ኤፍሬምና ሚናሴ። ዮሴፍ እነኚህ ሁለት አላቸው። አባቱ ያዕቆብ በጣም ደክሟል። ወደ ግብጽ ሲመጣ አባቱ አይን የለውም፣ ሊያይም አይችልም። ልጆቼ እየመጡ ነው ብሎ ለአባቱ ሲናገር ዮሴፍ የልጁን ልጆች ሊያይ በጣም ተጓጓ። ያዕቆብ እስቲ ያዕቆብ በሉ እስቲ akka wal jala sin jalan dabarre Yoosef Yaaqoob Efreem Minaasee akka wal jala sin dabarre booda sin tima arguun baay'ee nama gaafa ammoo Yaaqoob lafa ciisu iddoo dadhabee jiru achi ol jedhee ijoollee kana eebbisuuf qophaa'eera. Eewutu akkana jalaan daganne Yaaqoobtu eebbisuudhaaf eewun ijoollee Yoosef
Yaaqoobiif kanaaf hin gugguufee hin qoommaye. Erga qoommayee fi booddee yaada keessa deebisaa. Erga qoommayee fi booddee ijoollee kee fidi nan eebbisaatti. ሁለቱ ልጆቹ መጡና እንዲያጋጣሚ ነው ሁለታቸው እሺ አንተ ዘጋው እሺ አንተ ዘጋው እሺ ትልቅ ስለሆንክ ከግርታ ጋር እንግዲህ ምን ነው ያሲ ረጅም ዕድሜ ይስጥ እግዚአብሔር በአንደበት ይጠቀም ለመባረክ ተዘጋጅ አንተ ያዕቆብ ይላል አማከስ ይገሉታማ ወደ ዋና መልእክት መጥቻለሁ። ይሄ ያዕቆብ ነው። ማን ነው አልኩ? ያዕቆብ ነው። ይሄ ደግሞ እንዲያጋጣሚ መጣና ምናሴ ነው እንበል። ይሄ ደግሞ ኤፍሬም ነው። በቀኝ እጁ የተቀመጠ ማን ነው? ይሄ ምናሴ ብዬ ነው ማን ነው? ሶሪ እንደዛ አይደለም። ይሄ ምናሴ ያዙልኝ። ይሄን ደግሞ ኤፍሬም ብላችሁ ያዙልኝ። ይሄ ኤፍሬም ነው። ይሄ ምናሴ ነው። በቀኝ እጁ ያለው ማን ነው? ኤፍሬም ነው። በግራ እጁ ያለው ማን ነው? ምናሴ ነው። ምናሴ ማለት የአባቱ ታላቅ ነው። ለኤፍሬም ታላቅ ነው። በጣም ታላቅ ነው። ይሄ ታላቅ ነው። ይሄ ታናሽ ነው። ዝም ብሎ ነው መጡት ልጆቹ ሀያታቸውን ሊያዩ ምርቃትም ሊቀበሉ ሲመጡ እኔ ደግሞ ዮሴፍ በሉኝ። ዮሴፍ ነኝ እኔ ደግሞ። ይሄንን ልክ ሲያዩ ሁለቱ በአባቴ ፊት ቁጭ ብለዋል። በአባቴ ፊት በያዕቆብ ፊት ሲያዩ ታላቅ ልጄ የት ነው? እዚህ ጋር ነው አይደለም? ታላቅ ልጄ ምናሴ ነው። ምናሴ በግራ እጁ ተቀምጧል። ታናሽ ልጄ ደግሞ በቀኝ እጁ ተቀምጧል። አየሁትና አይደለም ተነስና እዛ ቁጭ በል አልኩ። ተነሱ ቦታ ተቀያየሩ። ቁጭ በል አልኩ። እንግዲህ አባቱ አላየም። ማ ያዕቆብ ዮሴፍ እነኚህ ልጆች ልክ አከበ ሴራ ኤባ ወራ ሰባ እስራኤል ጅቲ አንገፍት ዱራ ኤብፈማ ጀዴራ ቁጥሱን ሞ ኢጣን ኤብፈም ዱሩማዩ ሞ ጋፈነማ ኤብሳን ኢሳን ገፋራር ከምርጋ ካኒ ኤብስ ታላቁ ሲመርቁ በቀኝ እጁ ታላቅ ላይ ታናሹ ላይ ደግሞ ግራ እጁ እንዲያርጎ እንዲባርክ ዮሴፍ አሰበና ምን አደረገ? ቦታውን አቀያየረላቸው። ቦታው ሲቀያየሩ እግዚአብሔር ለኤፍሬም ያስቀመጠው ለኤፍሬም የተናገረው መልእክት አለ። አሜን ጀዳ እስኒ ገላጅራም በደንብ ይበራላችሁ ነው። ይብራላችሁ። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀር አይቻልም። ይብራላችሁ። እስቲ ነንዱርሳ ጀዳ ወልጋቲ ደበላ ዱበዳካ ነንዱርሳ ታኩቀባ ኤፍሬም አሲት ዱፌ ሰበባ የከተው ዋቀዮት ዱበቴ ዮሴፍ አያቸውና ታላቁን በአባቱ ቀኝ አስቀመጠ፣ ታናሹን በግራ አባቱን አስቀመጠ። ከዛስ ሊመረቅ ነው አስቀመጠ። ልክ ዮሴፍ ሲያስቀምጥ አባቱ እንዲያደርግ አከዝ ጎዴ ሰንጀ ሰነረተኑ ፈጋም ለኮብሳ ኢዶስላ የቅድሙ ቦታ 20 በዚያም ቀን እንዲህ ብሎ ባረካቸው፣ በእናንተም እስራኤል እንዲህ ብሎ ይባርካል። እግዚአብሔር እንደ ኤፍሬምና እንደ ምናሴ ያድርግ። እስሚት ሊያው ለኮሱ ቁረቶር በስሪዳ ለኮሱ ቁረቶር በተከጀደ ዮሴፍ የሮ አባን ኢሳ ሐርከ ኢሳ ምርጋ
egaa akkas godhee iddoo jedhu sanarraa utuu hin ga'iini akka Yoosef qopheessetti Yaaqoob ijjuun anasaannaa taannaashuudha askamit nu ወደዚህ ጠጋበል አኖንለት ራቃችሁ እስቲ ጠጋበል ይሁት አንተ ደግሞ አንድ በግራጄ እሺ እዚህ ላይ አቤት ዛሬ ተውክ አየ ማልጎዴር harkasa malgodeer malo dubbadha harkasa malgodeer anjed wal jara dabarsere dhaaka galgala kana Kiriis Kiroos hojjete waaqayyo eebba guddaa ameen isa namni biraa of fudhachuudhaaf jedhu eebba kee namni biraa dursee fudhachuuf jedhu waaqayyo Kiriis Kiroos hojjete si dursan jedhu amen hallelujah itti harkaisa wal jala qaxxaamurse harkasa mirga Efreem irra kaa'e isa kam isa quxisu harkasa bitammo isa mirga harkasa bitammo irra kaa'e Minaasee irra kaa'e akkas godhee waaqayyo Efreemin Minaasee duraanse amen wayo sabanana me amen jara me amen jara amen akkam godhe ma akkam godhe injere saba akkam godhe eremi choice ወይ ዛሬ ቤት እዚህ ቤት የለም አልገባችሁ መሰለኝ ዮሴፍ ቅድማ የሚባረከው ይሄን ምርቃት ማግኘት ያለበት ማን ብሎ ነው ያሰበው ሚናሴ ብሎ ነው ያሰበው ሚናሴ ብሎ ስላሰበ ቦታ አቀያየረ ሲያቀያየር አባቱ ግን ማን ቀድሞ እንደሚባረክ ያካል አይኑ ባየ አይኑ ጨለማ ቢሆን አይኑ ባይም ሃሌሉያ ማን እንደሚቀደም አውቃለሁ አሜን ማን እንደሚቀደም ተዘጋጅቷል አሜን ወከዱርሱ ዱርሰ ቤካ አሜን ያዕቆብ አባን እቺሳዮ ጃሜዩ አጀቱን ሰላሉ የረነበዩ ኤኝ ዱርሰ ከቢፋሙ ዱርሰ ቤካ ማሎናቱ ዱርሰ ቢፋማ ጀሪይ አሜን ሃሌሉያ ደበላ ዱበዳነ ዱርሰ ቢፋማ ጀራካ ሃሌሉያ አሜን ኤኝ ወከ ዱርሰ ቢፋሙ ያዕቆብ ሂምቤካ አሜን ዮሴፍ አከኤው ዱርሰ ቢፋሙስ ቤካ አከሳቲ በእኙ ተረከ ዮሴፍ ሚናሴ ቱሬ አከሰለ መፋቶ ኤፍሬምን ቱሬ ያዕቆብ ገሩ harkasa wal jala dabarse amen hallelujah merka keessa walti buusaa gooftaa galateeffadhaamaallo Yaaqoob Yoosef akka abbaan isaa Yaaqoob harkasa wal jala dabarse harka mirgaa Efreem irra kaa'e harka bitaa mooyye Minaasee irra kaa'e argeetu hin jibbe ayye alወደደ ደስ አላለም ለምን ሰው እንደዚህ ባርኮ ማቅ በአንተ ይጀመር አሜን በአንተ ይጀመር ነው እረ በአንቺ ይጀመር ሬካሽ አላቅም የሆነ በረከት ለጠላት የተዘጋጀ ለአንተ ተደርጎ ለአንተ ሰጠ አሜን በኢየሱስ አላቅም የሆነ በረከት የሆነ ምርቃት አሜን ከማዶ መጥቶ ለአንተ ይሆናል አሜን ለማንም የተዘጋጀ ለአንተ ይሆናል አሜን ጌታ ምስክር ሃሌሉያ አሜን እስቲ ለኔ ነው የሚሆነው በሉ እስቲ ለኔ ነው የሚሆነው በሉ አውሩትና ለኔ ነው የሚሆነው ሃሌሉያ አሜን ሰበደለቡ እጁን አየረና ሲያይ አባቱ ታንቃዩ እጁን ታናሹ ላይ አድርጓል አልወደደም ዮሴፍ አልወደደም ሲወድ ሲያይ ስላልወደደ ምን ያደረገ ይላል የአባቱን እጅ ቀኙን አሁንም ዮሴፍ ማንን ነው እንዲመርቅ የሚጠብቀው ሚናሴ ነው ሚናሴ ነው በሉ ሚናሴ ነው ኢላ ዮሴፍን ከነመዩ ጋጅሩ ከነመዩ
soqa babbaasa Yaaqoobin minaaseen dursa keebbifamuudha inni eenyuuf qophaa kan kee eenyumaaf iyyuu dabarseen ta'u Amen. dhugaa waaqayyoo si kan kee kanuma keeti mee kan koo kanuma koteedha Kanko kanuma keeti. የኔ ነው በሉስ የኔ ነው። ያንተ ለማንም ሊሆን አይችልም አሜን። ያንቺ ለማንም ሊሆን አይችልም አሜን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኤፍሬምን ሊባርክ አሰበ ቃል ኪዳንም ነው አሜን። ዮሴፍን ቢብሂልም ዮሴፍ አባቱ ባይወደም ዮሴፍ የአባቱ ልጅ አንስቶ ወደ ሚናሴ ሊያሳልፍ ፈለገ ታው አለ አይቆ ባይኑ እንዴ አይነ ስውር ነው ያዕቆብ ያንተ ግን ይያለ ሃሌሉያ ቻዳካስ አውጡን ካናልፎ ጌታን አይኔን ከፍቶ ምስጥራቶቹ ያሳያል አንተንም አሜን። ልክ እውነት ነው የሚልህ ተቀበል በኢየሱስ ስም አይም እያሉ ብዙ ሰዎች እሱ እኮ ማን ነበር ስሜ ሰውነት አይም ዝም ብሎ ነው እንደ ዱዳ እንደ አይነ ስውር ነው የሚሄደው የሚንቀሳቀሰው እያሉ አንተ ግን ተኝተ ብዙ ራእዮች ታያለህ አሜን። ሃሌሉያ እንደማያይ ሰው ሆነ ታዋለህ አሜን። ቸርች ስትሄድ ታዋለህ አሜን በል በዚህ ይሁን ልብዬ ነው ሊባርክ ሃሌሉያ አሜን። ያዕቆብ አይኑ ባይም ያ በምኑ በመንፈሳዊ አይ ቀኝቹ ሊያነሳ ሲል አይደለም አባዬ አለ ማ ዮሴፍ እሱ እኮ ታናሽ ነው የሚርቃል ለሚቀበለ ታላቁ ነው ሲል አይደለም ልጅ አውቃለሁ ይሄ ልጅ ታናሽ እንደሆነ አውቃለሁ ግን እግዚአብሔር ይሄ ልጅ ሊባርክ ፈልጓል አሜን። ሃሌሉያ የሱ ምርቃት ወደዚህ ሊያሳልፍ አልችልም አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ይህም ያድጋል አሜን። አንድ ህዝብም ይሆናል አሜን። ነገር ግን ይሄ ይበልጣል አሜን። እስቲ ይበልጣለሁ በሉ እስቲ ይበልጣለሁ ድገሙትና ይበልጣለሁ በሉ እስቲ ይበልጣለሁ። ሃሌሉያ አሜን። አካስ ጎኔ ዋቀዮ ሚናሴ ማኖ ኤፍሬም ሚናሴ ዱራ አንሴ አሜን። መደራጋ አካስ ጎኔ ጀዳ አካስ ጎኔ ኤፍሬም ጀዳ ኤፍሬምን ሚናሴ ዱራ አንሴ ዳካ ሚናሴ ዱራዳስ ደበላ ዱበዳ አካስ ጎኔ ጀዳ አካስ ጎኔ አናን ጀዳ አናን ዲና ኮዱራ አንሰዳ ዲና ኮዱራ አካስ ጎኔ ጀዳ አካስ ጎኔ በረነ ጀዳ ወረነ ሰልቢሰን ዱረና አንሰዳ ተናንዱ አካስ ጎኔ ጀዳ አካስ ጎኔ ደበላ ዱበዳ ሻላ ባጋታ ለባጃላ ባጋታ ሻካታ አሜን። አሜን። ማሸነፍት ይሆናል አሜን። ጌታ ምስክር ነው የሚላችሁ አሜን። እንዲሆነው አሜን። እንዲሆነው እንዳትሆነው አሜን። እንዳልረኮነው አሜን። እግዚአብሔር ይባርካል አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሻል አሜን። ሃሌሉያ አሜን። አካስ ጎኔ ኤፍሬም ሚናሴ ዱራ አንሴ ማላ ማርፋረ ደቢና ድብስ ዶሰን አካስ ጎኔ ዶጅሩሰን እንዲህ ብሎ ባረካቸው በእናንተ እስራኤል እንዲህ ብሎ ይባረካል። ኢላ ሰምኒ ሰራኤል አካስ ጀራዩ ሰባ ቢኬቲን እኔ ቢፋ ወለብሳ እሺ እግዚአብሔር እንደ ኤፍሬምና እንደ ምናሴ ያድርግ። አማስ ጋፋ የብሱ ያዕቆብ እንደ ኤፍሬምና አለ እንጂ እንደ ምናሴ አላለም። ማን ነበር መቀደም የነበረበት? ምናሴ ነበር። ምናሴ ድርሱ ቀባ ምናሴ ድሮዋማሙ ቀባ ያዕቆብ አማዮ በረቴስ አካ ኤፍሬም ፈካ ምናሴ አሜን። ዋቀየ ዱዱባ ፉዴ ፉልዱራት አሜን። ዋቀየ ዱዱባ ፉዴ ፉልዱራት ነንዱርሳ ጀዲካ ነንዱርሳ ይቀድማል በኢየሱስ ለኪ ዱርሲታ ያው ነው ዱርሱ ቆባይሩ ዋና ዋኒ ሳሞር ማጅሩ ዋኒ ሰረክሳ ጅሩ ዋኒ ሳወላ ሶቀባ ጅሩ ኤኙ ከንዱርሱ ቆባይ ጅሩ ሀራ ዋቀዮ ሞይቻርክ ከከተ ሲገልቻ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ዱርሱ ሲፈታው ገልገለከን አሜን። ሀርከ ከሰ ወልቲ ቡሳ ፊሳን ቀና ኖራ ሂዱና ቁጭ በሉ ወደ ቦታችሁ ተመለሱ። ሃሌሉያ ኢዝኒ ገሌና አከም ጎዴ ጋን ስለሲኒ እንጀ አማሽኒ ገሌ አከም ጎዴ
akkam godhee akkam godhee jedhe utuunni kun jiru isa kana fuudhee dudduubarraa fuudhee fuulduratti Amen. isiniin galleejoo Amen. fuudhee isatti jedhe Rabasha laba katala kabadia. duubaa fuudhee Fuldurat. ሃሌሉያ Amen. መጨረሻ ነኝ ወደ ኋላም ቀረው ማንም ዞር ብሎ አላየኝም ብዙዎች ታላላቆች አልፈዋል የፈለኩ ቦታም ደርሷል እኔም ግን እንዲሁ እዚሁ ነኝ ትላንት እንደጣሰው ከዚሁ እንቀሳቀሳለሁ አመቴ ማልቋል ዘመኔ ማልቋል ተቀደምኩ ያልክ ሰውዬ ያልክ ካላችሁ ሂቶቼ ቤተሰቦች እጃችሁን ከፍ አድርጉልኛ ዛሬ ቅድማ ዛሬ መቀደም ዛሬ መቀደም ይሆንልሻል ተቀደምኩ ብለ ያወራ ትቀድማለህ Amen. ተቀደምኩ ብለ ያወራሽ ትቀድማለሽ Amen. እነዛዎቹን ትቀድማለሽ እንዲያደርጎ እግዚአብሔር ያስቀድመሃል Amen. እንዲያደርጎ እግዚአብሔር ያስቀድምሻል Amen. ማሎ ዱርሱን ናፍታ ጀራ ከወልጋት Dursunafta. ደበላ ዱበዳ Dursunata. ጋፈ ዋቀስ ዱርሲስ ጀሬ ዱበት ቶኮ ምልክት መለስ ለበርሰው ዋቀዩ Amen. እግዚአብሔር ሲያስቀድም ካለ ምልክት ያሳልፋል Amen. እስቲ አመነት ነው ካለ ምልክት ይበሉ እስቲ Kala melekit. በሉ እስቲ Kala melekit. ካለ ምልክት ያስቀድማል እረተው እውነት ያስቀድምሻል ያስቀድማል ካለ ምልክት እኮ ነው ምልክት ማለት ምን ማለት ነው ምልክት ቤተክርስቲያን ሆኖ አገልጋዮች አብዛኛው ምልክት አላችሁ ምልክታቸው ምንድነው ምልክት አለው ሰው ምልክት አቃት ሴሮሞ ማሶዶም ይሰደት ሶዶም ይሰደት ቲናዱበት ድደሚ ቶርባንጋ ሶዶማት 38 ከ27 እስከ 30 ያዙ ጽፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ያዙ Dubbisu. ካለ ምልክት ያሳልፋል Amen. ያስቀድመሃል ካለምን Melekit. ካለ ምልክት እሺ ገባብስ በመውለጃውም ጊዜ መውለጃ ጊዜ እነሆ መንታ ልጆች በሆድ ነበሩ። መንታ ልጆች በሆዷ ነበሩ። እሺ ስትወልድም አንዱ እጁን አወጣ። ስትወልድ ምን አሉት? አንዱ እጁን አወጣ። እንግዲህ መንታ ነው። ሁለት ልጆች አሉ። አንዱ እንደ ድንገት ቾክሎ እጁን አወጣ አሳየ። ከዛስ አዋላጅቱ እሺ ቀይ ፈትል ወስዳ እጁን አሰረች። ምን ቀይ ፈትል ክር ማለት ነው። እሺ ይሁን። ምን አለው ይሄ ልጅ ማንታ ስለሆኑት ነንቲ ምንድነው አላችሁ? ማንታ አይደለም ሜንታ ለኩዋንታን ይፍጀል ጀራ ፈታለ ሲነማርኛ ኮት ijoollee kun lamaan garaa keessa jiru yaada keessa deebisaas ijoollee kun lamaan eessa jiru garaan jarri lachuu dhalachuun dirqama yeroo dhalachuu isaaniis gaheera achi booda mucaan warri deessiftootaa gaafa niitiin achi ciniinsifachuutti kaatu deessiftoonni dhufanii bukkee ta'ani gaafa ilaalani ijoollee lama garaa keessa jira kanaaf mucaan inni tokko dursee dhufeetu harka gadi baafate mee harka gadi baafateedha natu dursa jaira akkuma sila Yaaqoobii fi Esaawun garaa Ribqaa keessatti walli dhiitanii ana dursa anatu mul'ata ana dursa lafa gaa utuma isaan jedhanii dingata Esaawun lafa dhahe asittis isaan kun lamaan garaa keessa warri jiran kun Zaaraadhaa fi Eewu jedhamu. Hello Faares jedhame maalo ፋሬስና ዛራ ናቸው እነኚህ ልጆች ወዲያ ውስጥ ያሉት ፋሬስና ዛራ ናቸው። ልክ ዛራ ቸኮለና እጁን አወጣ። ሲወጣ አዋላጆቹም እንዳደረጉት ምልክት አደረጉት። ምልክት ወስዶ ሲመለስ ማሎ ያረከ ሰደብሳ ማሎ ወይንጀዳ ዋዱባችሁ ፍንጀዳን
ምልክት ፍዳቴ ምልክት አንገፉማ ሰፍዳቴ ጋፋ አርከሳ ገራ ደሳት ይደፈቱ ፋሬስ ኢዲታቻሉ ፌዳ አሜን አሜን ፋሬስ አሜን ዛራ ፖሊስ ምልክት አራጅሩ ከነ ዱዱባተም ቢሰ ዱሴቱ ለበጋይ ማሎ አሜን ይገቱ አሜን ማሎ አሜን ይገቱ አሜን ዛራ ያለ ምልክት ያለ ፋሬስ ምን አደረገ ዛራ ወንድሙ ምልክት ያለውን ወደ ኋላ አስገባ አስቀረውና ራሱ በጣጥሱ አሜን አቤት 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 አሜን አላቅም ዛሬ ማታ ምልክት ያሉት እያለ አንተ ቀድሜ ትወጣለህ ምልክት ያሉ ወይኔ 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 የሚያሳብድ ስብከት እኮ ነው ጌታ ምስክር ወይ ይሄ ላርጋችሁ እንጂ ሌላ ቦታ ይልስ ምልክት አለው እኮ ዛ ታላቅ ነው ምልክት የሌለው ደግሞ መጣና ቀድሞ ወጣ አሜን እስቲ ዝም ብላችሁና እነዛ ያሉ በሉ እነዛ ያሉ እቀድማለሁ በሉ እቀድማለሁ ምልክት ያሉ በሉ ምልክት ያሉ እያሉ በሉ እያሉ እኔ በሉ እኔ ዛሬ ማታ በሉ ዛሬ ማታ እቀድማለሁ በሉ እቀድማለሁ እስቲ ረገጥ አርግና እቀድማለሁ በሉ እቀድማለሁ እንደሚቀድም ሰው አውሩት በጌታ ትቀድማለሽ እቀድማለሁ ጌታን ትቀድማላችሁ እቀድማለሁ አዎ እቀድማለሁ እነዛ ያሉ ተቀደሙ ተብሎ ይሄ ቅድማ ይወለዳል ተብሎ እየተጠበቀ ያለ ዛራ ቀድሞ ይገለጣል ቀድሞ ይወጣል ብሎ እየተጠበቀ ማን ወጣ እስቲ ፋሪስ በሉ ፋሪስ ወጣ ፋሪስ ይሁንላችሁ ዛሬ አሜን የፋሪስ መውለጃ ሰዓት ይሁንላችሁ አሜን ፋሪስ ማለት ምን ማለት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ጢሶ መውጣ ጢሶ ለምን ጢሶ ወጣ እነዛ ራሱ ጥያቄ ውስጥ ገቡት ጢሶ ወጣ እኮ ልጁ ያልተጠበቀው የተጠበቀ ዛራ ነበር ያልተጠበቀ እኮ ነው የተጠበቀ እያለ ያልተጠበቀ የተገለጠ አሜን ምስራች ዛሬ ማታ አሜን የተጠበቀ እያለ አንተ ከዛ ተነስተህ አሜን ሃሌሉያ ከዛ ተነስተሽ አሜን ከዛ ተነስተህ አሜን እዚህ ጋር ትገኛለህ አሜን ለምን ምልክት ያለ እኮ እዛ ነው ልጁ ምልክት ያለ ወደ ኋላ ቀርቷል ምልክት የሌለው አሸንፎ አሜን galgala kana namoonni dibata qabu jarroo faarfannaadhaan raajummaadhaan faasariidhaan maaloodhaan dibamaniiru kana booda na tukaa kana booda maaloodhaa utuu warri jiranii waaqayyo si dibee diingata iddoo kanatti ol si fida amen sobadana kabata ila nama diingata caccabsaa cirataa dhufee lafa kana dhaabatutu jiran jedha nama cirataa waa cicciraa waa unkuraa ciratee ba'u tokkotu jiran jedhe galgala kana amen ciradheen baa jedhame ciradheen baa እሸወጣለሁ በሉ እስቲ እሸወጣለሁ በሉ እስቲ አውሩት እሸወጣለሁ ሃሌሉያ አሜን ፋሬስ ይሆናል አሜን ይማ ፋሬስ ነው አሉ አሜን ጢሶ ይወጣ አሜን እግዚአብሔር አዲስ ይሰጣል አዲስ አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ሲያስቀድም ዋቀዮ ጋፈ ሲዱርሲሱ እኒ ለማፋን ከረዱራ ፉዴቱ ፈደሞቲ ሲያብሲሳ አሜን አስተርጃ ጃ ሀመ ኩደ ቶኮ ዱቢፈዳ አስተርጃ መጽሐፈ አስተር የአስተር መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ከ6 እስከ 11 እግዚአብሔር ሲያስቀድም ከበር አንስቶ የንጉሱ ፈረስ ላይ ያስቀምጣ አሜን አትለ አሜን አረ ከዛ ከበሩ ታው ከጥበቃ አንስቶ እግዚአብሔር የንጉሱ ፈረስ ላይ የፈረስ እረኛ የሆነው የግቡ እረኛ የሚሆነው ሰውዬ ዛሬ ፈረሱ ላይ ይቀመጣል ይቻላል እንደማይቻል ነገር እኮ ነው ያወራችሁኝ ያለ
iddoo kanatti namoota lama argina. Isaanis Hamaadhaa fi Mardikaay. Hamaadhaaf Mardakiyaa. yeroon koo baay'ee sokke. Hamaan saba Israa'el Yihuudoota maal gochuuf qophaa'ee jira? Balleessuudhaaf, ajjeesuudhaaf. Mardikaayiifis maaltu qophaa'ee jira? Muka fannoo guddaan tokko qophaa'ee jira. Eenyutu qopheesse yoo ta'an Hamaatu qopheessee jira. Maaliif yoo jettan isa kana achi dhaqaati dubbifadhaa. Macaafa Asteer boqonnaa tokko kaasaati amma dhumaatti dubbifadhaa. Mardikaay nama balbalarra jiru. Yihuudaan sadarkaa dhumuudhaaf guyyaan qabameera. Sa'aatii isaaf murtaa'eera. Namni Yihuudaa ta'e tokkittiin hin haftu biyya sana keessatti. Waaqayyo garuu waa hojjeteera. Maal hojjeteera beektu? Yeqiddimuun. Ameen ameen. Ameen. Gaaf tokko silayyuu Hamaan Yaaqoob maannoo Mardikaayitti inaafee jira. Baay'ee aaree jira. Hamaan boolla qonforeera, fannoo qopheesseera, ijaarratti baachuuf qophaa'eera. Nama mootiin jaallatuufi anuma jedhee Waaqayyoo mootii irraa hirriba kaasee tolkan guutuu galmee gaafa gaggaragalchaa bulu Mardikaay mootiidhaaf waan gaarii tokko hojjete. Namoonni lamaan tokko mootii ajjeesuudhaaf qophaa'anii gaafa turan mootiin kun maal godheera? Namatti himee dhaqee mootii kana du'a oolchisiiseera. Namootiin sun hin fannifamte. Eenyutu akka godhe jedhamee gaafa galmee ilaalamu Mardikaay akka godhisiise. Mardikaay kun hin beekamu. Mardikaay hojiin isaa eegicha. Balbalarra jira. Kellaa mootummaa keessa jiraachuun mannoo gibbii mootummaa keessa yoo jiraate iyyuu yookaan kellaa mootummaa keessa yoo jiraate iyyuu lafa hamaan taa'uu hin danda'u. Eenyu durseera yoo jettan Hamaatu dursee jira. Mootitti aanee kan jiru Hamaanidha. Hamaan natu jaallatama, natu mootiin jaallata, mootiinis anaan jaallate jedhee sammuu isaatti seefii godhee jira. Gaaf tokko mootiin irriba dhabee gaafa galmee gaggaragalchaa bulu Mardikaay waan gaarii akka hojjeteef du'a mooticha akka inni oolche galmee seenaarraa argate. Noo galmee maalii galmee isaarra guyyaa guyyaatiitti? Galmee badiisaa moo galmee jireenyaa? Isa kana deebisaa isinii fannisa. Gaafa argatu mootiin barii gaafasii ka'e. Baxuwaatu tanasaannaa ንጉሱን ለሚወድ ምን ይደረግለት ዘንድ ምን ይደረግለታል? ምን ይደረግለታል? ነው ሞትን ጃለቱፍ ማፍቱ ጎዳማ እናኒ ጀዴ ያዴቱ ግቢ ከነ ከሰ ከን ጅሩ ቀየ ከነ ከሰ ከን ጅሩ ጀናን Hamaan jira jedhani warri mootummaa isaa keessa hojjetan. Hamaan hawaamaadha akkuma ol galeen nama mootiin jaalatu maaltu godhama naan fardi mootii abeet utuu ishee kana naa baftee dubbiftani naa baasni Asteer ja'a. Hamaan ገባ ንጉሱም ንጉሥ ሊያከብረው ለሚወደው ሰው ምን ይደረግለታል አለው። ሃማም በልቡ ንጉሥ ከኔ ይልቅ ማንንም ያከብረው ዘንድ ይወዳል አለ። ሃማም ንጉሥ እንዲህ አለው፣ ንጉሥ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲደረግ ማን ነው እንዲህ ያለው? ሃማ እሺ። ንጉሥ የለበሰው የክብር ልብስ፣ ንጉሥ የተቀመጠበት ፈረስ ይምጣ፣ የንጉሥ ዘውድ በራሱ ላይ ይደረግ፣ ልብሱንና ፈረሱን ከንጉሡ አዛውንት በዋነኛ እጅ ያስረክቡት፣ ንጉሥ ያከብረው ለሚወደው ሰው ያልብሱት፣ በፈረስም ላይ አስቀምጠው በከተማይቱ አደባባይ ያሳልፍ፣ በፊቱም ንጉሥ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲደረግለታል ተብሎ አዋጅ ነገር። ንጉሡም ሃማን ፍጠን፣ እንደተናገርከው ልብሱን ፈረሱን ውሰድ፣ በንጉሡ በር ለሚቀመጠው አይሁዳዊ ለመርዶክዮስ እንዲያደርግለት በቃ በቃል እስከዚህ ድረስ አሜን። ሃማ እኔ ነው ይሄንን ክብር የሚያገኘው ብሎ ስለጠበቀ ትልቅ ነገር አወራ። አንደኛ የፈረሱ የንጉሱ ፈረስ፣ ሁለተኛ የክብር ልብስ የንጉሱ የሌሎቹን ካናላለም ንጉስ መሆን ስለፈለገ እኮ ነው። ንጉስ ለመሆን ስለፈለገ ስለ ንጉሱ ነው አወራ። ከዛ በኋላ ንጉሱ ምን አለ? ፈጢ ገልገለ ከና ሰይጣን ኤባኬፍ ቆጳ ቻታ ካሳካባ
eebba siif qophaa'e ulfina siif qophaa'e anaaf ta'a jedheetu inni odeessu waaqayyo kiriskiroosi hojjetee sii kenna. Ansobara diala venas. ክብርህን ክብርሽን ጠላት ሊሻምሽ ሊሳምኝ እኔ ነኝ ይሄንን ክብር የሚያገኘው እኔ ነኝ ይሄን ምርቃት የሚያገኘው እኔ ነኝ የንጉሱ ፈረስ ላይ የሚቀመጠው ብሎ ያወራ እግዚአብሔር ክርስቶስ ሰራና ወደ አንተ ኧረ ባካችሁ አሜን አልገባችሁ ቢገባችሁ ኑሮ ወይኔ እኔ ነኝ የሚቀድመው ያላችሁ ትወስዳላችሁ ነበር ተነዘ ወንበር የሚያልቅ ነገር መሰለኝ ሰባብራችሁ ትጨርሳላችሁ ብዬ አስቤ ነበር ለምን መቀደም ስለሚሆንላችሁ ሃሌሉያ ቶሌ ጋፋ ዋቀዮ ሲድርሲሱ እኒ ሰደፋን ቢፍቱ ሲዳብሲሳ ኢያሱ ኩዳን ለማሃጋ ኩዳ ሰዲ ዋቀዮ ሰባ እስራኤል አከሳሎ ለኒሞ አኒፍ ዋን ኤጌፍ ካኩ ኢያሱ ራ ዋን ቀቡፍ waaqayyo saba kana dabarseen harka keetti kenna jedhee Iyyaasuutti gaafa dubbate sabni kunis hin lolamu hin mo'amu ani waaqayyo moo'icha harka kee keessan buusa jedhee erga xumuree booddee Iyyaasuun gara saba Israa'elitti to'achiin dhufiin jedha waaqayyo yaa biiftuu nana abeet maalon abaaftuu laata ishee bichaa dubbisee xumuru macaafa Iyyaasuu baftetta esh dubbisi kudha lama amma kudha sadiitti gaafa waaqayyo amoorota harka israa'eloota keessa buuse gaafa waaqayyo amoorota harka eewu israa'eloota keessa buuse qoy harka keessan ol qabadhuuti waaqayyo warra si balleessuuf warra si miidhuuf warra gaa'ila kee diiguuf warra jireenya kee diiguuf du'a isa dhumaa sirratti murteessuuf si boojiif warra qophaa'e dabarsee harka keetti kenna. Maalo ameen jedha ammarratti. Ameen. Eshi. Iyyaasuun waaqayyo wajjin dubbatee. Iyyaasuun waaqayyo wajjin dubbatee sana maasaa wali. Otoo Israa'eloonni ilaalanii immoo. Utuu Israa'eloonni ilaalanii. Ati yaa biiftuu nana. Ati yaa biiftuu nana. Geebi'ooniin gubbaa. Geebi'ooniin gubbaa. Atis yaa ji'a nana. Ati yaa ji'a nana. Dachaa iloon irra. Abeet. Dhaabadhu jedhe. Dhaabadhu. Waaqayyo gaafa si dursisiisu aduu si dhaabaan jedhe. Amma ulolee mootutti. Hamma Iyyaasuun warra amoorota kana moo'ee lolee isaa mootutti biiftuun hin dhaabatte. Iyyaasuun amoorochuun እግዚአብሔር በእስራኤል ልጆች እጅ አሞራውያንን አሳልፎ ሰጠ። እዚያን ቀን እግዚአብሔርም እንደተናገረው በእስራኤል ፊት እንዲህ አለ፣ በገባኦን ላይ ፀሐይ ትቁም። ፀሐይ ትቁም። ለምን? ኢያሱ ጠላቶቹን እንዲጨርስ። ኢያሱ ውጋ ላይ ነው። ፀሐዩ ግን ልትገባ ነው። ኢያሱ ማሸነፍ አለበት። እግዚአብሔር ቃል ገብቶለታል። አሜን። መቀደም አለበት። ፀሐይ መቆም አለበት። አሜን። ኢያሱ እየወጋ የሚያሸንፈው ፀሐይ ስትቆም ነው። አሜን አትሉ? አሜን። ከዛ ውጪ የለም። ፀሐይ ከገባች ውጋ የለም፣ ጠፍቷል። waaqayyo garuu aduu biiftuu nan dhaabadhu. አሜን። dhaabadhu. አሜን። anoon beeku galgala kana waaqayyo biiftuu dhiite tokko bariisisan jedhe. አሜን. anoon beeku galgala kana furri waaqayyo inni jiraataan lafti natti dhi'eera. sokkeera roonni ko baay'ee nagataniiru fagaataniiru barri koos dhumeera amateen malqaal woorochuun ረዝሟል እኔ ሳልድን ሳልቀድም ያሰብኩበት ቦታ ሳልደርስ ያላችሁ ሰዎች ምስራችሁ እግዚአብሔር ያስቀድማል። ስላንቺና ስላንቺ ስላንተና ስላንተ እግዚአብሔር ፀሐዩን እስከሚታሸንፍ ድረስ እግዚአብሔር ፀሐዩን ያቆማል። ምድሪቱ ትቆማለች። አሜን። አንተ እስከሚታሸንፍ ድረስ ማንም ሊንቀሳቀስ አይችልም። ኢያሱ እናሞሮቹን እስከሚያሸንፍ ፀሐዩ ከቦታ በገባኦን ላይ ቆመች። መንቀሳቀስ ችላለች?
ሮጣ ገብታለች። ለምን? ኢያሱ ውጋ ላይ ነው። ኢያሱ ማሸነፍ አለበት። አንተ እስከምታሸንፍ ድረስ ፀሐይቱ ይቆማል። አንተ እስከምታሸንፍ፣ አንቺ እስከምታሸንፍ ድረስ ጌታ ምስክሬ እቺ ወር እንኳን አታልቅም። ወር በጣም እያለቀ ነው። አሁን 8ኛ ወር ገባ ነው። ጨርስ ነው ለካ። በጣም ራቀ አይደል? ቸኮል አይደል? ሁምኒ ለማፍቁደሽን ኡመቱ ዳፍ ጀሜ ከተፍ ሰዲ ወይተፍ utuu kun inni waaqayyo ji'oottattiin kana sada waggaa sadii godhee waaqayyo si ceesisaan jedhe. Amen. Ji'a sadii waaqayyo waggaa sadii sii godha. Maa ennaan guyyaan tokko waaqayyo irratti guyyaa meeqa jedhe? Akka guyyaa 1,000 jedhe. Akka waggaa 1,000 jedhe. Waggaan tokkos akka guyyaa meeqa jedhe waaqayyo irratti? Tokkooti, guyyaa tokkooti. Waaqayyo ji'oottan kanaaf kiroosis hojjetee sii baay'isaadha. Amen. Ayi maatimaatiksii ayi barsiisota keenya jirtu. Warri maatisii barsiiftan. Hin dadhabani jarru. Kiroosi hojjete. Akkas godhee waaqayyo Efreemii Minaasee duraanas. Amen. Amen hin jettu. Amen. Akkas godhee waaqayyo Hamaan utuu eebbifamuudhaaf qophaa'u Mardikooy gara aangootti. gara teessoo farda mootii yaabbatuutti ol ba'e. Waaqayyo galgala kana utuu eenyu eeguutu namni biraa eegamu siisi dursiisa. Utuu ekelee caccabaa, ekelee dibamee baa, ekelee tuwaangoo fudhatee baa, ekelee barbaadamatu jedhanii ijaan eeganii ijarra kaawwatanii eeganii dingata fatat jechee cabbaatu. Ameen hin jettu. Biyya keenyatti ukkoo jedhamu tokkotu jira. Waan ukkoo jedhamu lafa keessaa ol biqila. Ukkoon kun lafa keessaa biqila. Har'a yoo baatee galtee borganama immoo biqiltee argite. Dingatuma karaaruma irratti biqilti. Hin nyaatamti ukkoon sun. Beektuusi namni beektan jirtu. Asii ol biqilti. Utuu hin beekamin. Dursitee tokko baati. Isheen kaan immoo taraa dudduubaa. Borumtaasaa iftaan fa'aa torbanitti fa'aa kan ba'utu jira. Galgala kana dursitee baatan jedhe. Maaloo dursi siif laatamu qaba. Anoo siifan hawwee dhugaa waaqayyo dursi akkasii laatamu. Moo'icha akkasii laatamu dursee si hawwe. Mee natu dursa jedhaa qaba. Natu dursa. Dabalaa dubbadhaa kaa. Natu dursa. Haalleluuyaa. Gaafa dursiteettu eenyu si qabuu hin danda'u. Eenyumtuyyuu si gaafa ati dursitee waaqayyo dudduubaa gara fuulduraa si gaafa si dabarseeru eenyu si qabee dhaabuu hin danda'u. Eenyu si mormuu hin danda'u. Eenyu wallaasoo siin qabeessi duubatti si deebisu. Maaf jennaan waaqayyotu si dursiise. Meenatu dursaadhaa kaa malee. Hin dursitaa. Dura baataa. Dura eebbifamtaa. Dura mootaa. Dura siitaa. Dursi kareewuti. Ammallee naaf hin taane afurri keessa naannoon siruma isaa. Dursi kareenyuutiin jedhe. Kankooti. ቅድሚያ የኔ ነው በሉ። ቅድሚያ የኔ ነው በሉ እስቲ አውሮ። ቅድሚያ የኔ ነው። ሃሌሉያ አሜን። ዛሬ ማታ እግዚአብሔር አንተን የምትቀድመው ይላል። አሜን። ትንቢት እስከሚያወራው ብቻ እንዳጠብቁት ከትንቢት የሚበልጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከትንቢት የሚበልጥ በቃ ቅድሚያ ያንተ ነው። አሜን። ሌላ ትንቢት የለም። ቅድሚያ የእርሶ ነው። አሜን። ቅድሚያ ያንተ ነው። አሜን። ቅድሚያ ያንቺ ነው። አሜን። ትቀድማለህ። አሜን። አላቅም ዛሬ በቃ በሆነ ነገር ትቀድማለህ። አሜን። ተቀደም ከዚህ በፊት አሁን ትቀድማለህ። አሜን። ተቀደም ከበይሆት አሁን ትቀድማለህ። አሜን። ተቀደም ከበራይ አሁን ትቀድማለህ። አሜን። ተቀደም ከበኑሮ አሁን ትቀድማለህ። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። waaqayyo dudduba fuudhee fuuldura si dabarsa. አሜን። kana booda maal beektaa gaafa dursitee jettu. Maaltu qabeena dhabaa sichi danda'e homtu nan dhabu sichi danda'e gaafa maal taateef gaafa maal taateef mee gaafa dursedhaaka yoom dursitaa hin dursitu